Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Unanze kwa Komori ngamjunda harma hawa njema. Unanze izurambao vanu zikana heri nasi. Unanze mahadisi ya ribe hao vanu wa Komoro jimlifu hao washinde warelewe. Masuala ya madu yangu anive abantu bwa Komori hanyonsi pia ngatondorisa he twamaha mimi Kems mwana Mkomori na por mwele jira la mbuda juu ya bambao sijansa iswamaha sunmwe mahakama ya daula ya Komori. Mimi mwana hanu Kems sijansa iswamaha harmwe mahakama ya daula ya Komori. Mtahe swamaha soni mwa ya daula yandesi wao ni Athumani Azali jani msanganyeni hanyonsi pia shia mwando de mahakama ya Komori jansa eswama nezitendwa ikao ngamtuhumlwa ngarifanisi wao twabia ikao kasijadingana nami au kasijadingana nasi ngamrudundo jeze jansa eswama harmwe daula ya Komori haswan dele dahola mahakama ya Komori rijari msaheni swamaha damne mwanama Desire hezi tafauti ya hezi tendwa ratuhumlwa nizo kabati mruto jua Kems ranzo upande wa he serikali ranzo upande wa he maopoza ni mwana hanyu nakao tengweni vanu daminani sikarimo upande wa he serikali rikauremo upande wa he maopoza abaha tidati jihundu sina janibu nloniyo sisa koni be habanu hindi makuswada he video yangu ini dorudindra jeze tsena Nur el Fatuhu rija jirta he swamaha harmwe guvernema ikao wewe do wiendeso wadzima na mzee waho rijarta he swamaha hezi tendwa ikao rituhumlwa nizo wandu wengi wakaunida ndrongo eva wandu wengi wakaunida njeleze cha mimi china uja ujeleza tanke Desire hasa jeleza kwa mahakama cha hizo na ntonsa hizi badanga mtaoze swama hazangu ni mwana Mkomori manuru zambao wanga mjihundo Komori abo nufto wambaga mimaore shabanuru zambao wanga mjihundo Komori yede mana nafanya video hili usiku wa leo ike wajibu rijar mrezo sosio tertsahe ziswa mazahabu na wesherezo wa Komori kabati mru utojua Kems
eze tabia za miti krimineli, miti mwiti, miti mlainifu. Sasa ndio ikao tuhumla nizo uaminifu wangu tika uamini haku wa ukamiti mru heze tabia hizo ngamuyeshi komori banu maha na maha njaparo fungwa magobani njaparo hezwa hamwe parke ya mahakama abunga mchi amini ya ukaya mimungwana mimdwa marengweni mitimpunda mitimbe michidofezo hiwandu kabati mruto unijua rengeni mbene bahati o mahakama na minga amine mahakama ukauko adofanya hazi hatibabu wanadamu dwarongo wao ufanya hazi heankidia hao no msomo hao wa usoma kwa na ujua jado pusewa ni wanadamu wenge ngamshukurio mahakama ngamshukurio gendarmerie ngamshukurie mhu wa gendarmerie aishidia desire izo desire ya hamba yede mana mimi leo ndio banu njihunda banu MP chantu junda 2 MP ngamikalm banu ndio ngamikalm jatabishiwa njavura na sisi wahula njalapiziwa mwana madesire harengwa endalaziwa haishidiwa haparo mahakama haishidiwa pia mimi ngamibanu njatawa hapo tielewa ka wa gendarmerie wafanya uze hazi wasoma kwa tufanya hazi za wanadamu warongo wao ngamshukurio arudine shele za gendarmerie ukana mkane jitihadi ya ufanye hazi ya hanu kijamkorompewa ndebo chiri ereri njamamba nyinyi de mavitaze ereri na balawala wandu wa mkaribiani wa mchena ramweze ereri ngamshukurio gendarmerie warumie msomo wa hao warumia nkidea hao watikiriwa nadamu adote wakorompe wende wefanya ndongo za tudunganzia omwiso bondola wa roho watahabo juu wadambe gendarmerie ngaitowa roho lukumani nguto roho azali nguto roho fatihu nguto roho mimi ngamshukurie mahakama wenge yole message ya hangu ya mwando muhimu na jiheza bana dutsaha ziswa maza hangu so ni mwe mahakama kamili ketina president ketina wavoka ketina fulani gamtawe mahakama kamili swama nisahene etakomori swama hapia heni namna wariona warishia eze kweli izo na Mwenyezi Mungu maudu do ushahidi rjo uone ze kweli zenia nezenrongo raterape maudu mtu akiyama rjo uone zenrongo maudu mtu akiyama rjo uone wo kweli wa hezenrongo benge mimi wakomori mdungo message na partager message wakomori onzipia waisheka kemsike msajamwe verezo atahima kama swama baishenge tukonsa haini funge sha mimi ngamuitsaho swama wajibu wangu nezitwabia za hangu amwerezo sosio kabati mdu tonjua tikaza yao upande wa mahakama tikaza yao itoda mjuma hapo tena changa mwanzo ndrongoze owakomori wonsipia nido isham na kalima tso mido mwambavani ukahindri azalie timwi na mwishiendo azalie timwi netido bakari mbude
au yeye mwebafu ndiyo azalie timwi showa mzingiza dowai wakomorera mdo mtola ushahidi kale kalima hilo mikala wa ulambaba nilola hangu wa micheba mikomore azalie timwi showa nadamu wa mzingiza dowai alamada ini leo wakomoro watukufu alamada ini leo Fatihu kataparo nrenda nayo. Fatihu kataparo nrenda nayo. Lukumani kataparo nrenda nayo mini. Lukumani kataparo nrenda nayo. Ambari kataparo nrenda nayo mini. Ilhamu kataparo nrenda nayo. Emwana he Dr. Wola kataparo nrenda nayo. Apo walone emikodo warumawe eta kwa japaro nrenda nayo. Shanga monao leo owandu wandrendao na hii dawada na kadami nao a partir de 2024 à partir de 2023 ou de 2024 mwana mako hambari tulaki wodo nrendo nai leo tulaki do nrendo nai leo Andre de crimineli ambari trengwana na shwa kanzane na wafiole ambari kanzane de rasise damu ohao no tija ubotulaki mahakama wanajua udunga nrabo na tsibe la nrabo wahustehi bonda shtaki botulaki ngamhambionro botulaki wahustehi bondo wastaki henya staki doko kane haki shatula kitidiwaze ukatojwa hure mahitima ezendrabo wanikaza au ezendrabo wanikaza da mina Desire mananga mimi ngamzuwe chetendwa Desire ambangu anzo yafano hani chayo tidiona nzo njie changa mtoto wone sambabi ne daula ne mahakama ne gendarmerie wadoka na swarafa njema hamade swarafa ya leo wanadhani mambieni kati mruto uzijua tatula kizongu zijua ge mahakama awe gendarmerie botulaki wajinervele Raila wansaha wanuruzambanga magoba na tokaba hanga mikiyama abamuhambye botulaki atokaba hanga mikiyama neti mpaka ketiremwa au ni autisindihwa au tifanya mbando kwa toka yonse woni ono bonrongo wao ono ono bontembe yao shakutujua esante ya hangu helidio na tulaki ngozujua inde mongoni mwese rongoza kautsonga ni beserse dingo tire mwani wade bwa Komoro ngesido hatu atokabanga marehemu etumu hamade ya lewe inirifunga yotibiti bushini pia mahajana arma mezi miraro ya kamili jumotofanya remuneration na utama zihiro neshide ndrejeze fami nge gendarmerie wandrawa ishilio mnyanya watu laki mana uwo mnyanya kama elezero leo uwo mnyanya watu laki bahe gendarmerie watoka wafanywa Jack Bar wananda to resiste kadombili wala kadonraro ngarujuwa urogoza ufungwa ngarujuwa zonogoza makobani ngarujuwa mrulo mwade wenji na wenji wale wawade ne mahakama wao waenda mbio watowe ndo azihire bahi mratido lauza usisamanya nyangamani mana tulaki ndio hambeze kweli botulaki wallahi nedine mahakama ajo hudunga amina tumu getulaki hambeze kweli zaheda wa yaho ini dawena Desire wallahi billahi botulaki ajoka hudungwa ho mahakama shawika oblige botulaki ufanye couple ya nrabo na mjarada wa nrabo na uparo na upehamesha johani kana mbezemu wa filme bataongwa si hao abo mahakama waelewa ranzo wakate video ila ya roha o mahakama izankiliza hao zifanya hazi wanu wanrada fanye crime
na bongwa filme wao wa Komori wanronda sedzada honi na bongwa filme wao an live venge mimi ngamshukurio mahakama namna wabalia dossier ini na ueleza ze media ukamsido ambandrabo msido ambandrabo ze media za Komori o mahakama kwa dalashe mandatari ya hangu mimi kemsi o mahakama kwa dalashe mandatari ya hangu ndi mana namba ukaya kapo wandu ngwamba wasaidio ye ziazali na kumbe banu wantu wasingamane ziazali kapo wandu amba wahimilio mahakama wailekeze na kumbe banu wantu wasingamane mahakama kapo wandu banu ngwamba wahimilio gendarmerie hamastehi na bani yikorompia ukawatie gendarmerie harma problem otokawyele wati ari le roi amonto nuhambiye tsena wewe bolerwa uko wakati nakawana zemba na zini serse ukaukantia mahiro ndani hawe ni onane rongoa zivokalizaho pia tiziamvai yengizo bahani mahadisi na do hadisi tamina we pia bolerwa tiamvai pia tiahansi bahani kapati mko hadisi tamina evanu na turenge mahadisi yahe pia na yabeha bahani bose harmwe owandu matira da madefenseur leo bose wo mru mzima bahi mtona makalima yahe mru mzima bahi wo didi njana mahadisi ya daminae na minga mumshukuru didi bahi hadisi na fanya makajayo na ntujwa kwa mahakama ngu idungo changa mumshukuru bakata paroni vumbua shawewe lerwa wangwari tijilerwa mitikimineli heyambude baikoni na mbude bomkabala mzima heyambude jo uzise zetwabia za hangu mimi na hanizo rangu 2012 na rohamwe seswa shamaore na njia banu heyambude jo uzise zetwabia za hangu heyambude jo uzise zetwabia za hangu alafu jana ikihari ngorongo ukadezire na kemsi ngo hama bashari la hawla quwata illa billahi alazim tuhunala le kalima hilo harbisi hunyala za ukangondrengo mimi nifanye na bashari subhanallah la hawla quwata illa billah titina mara tinifanye na bashari ndakuli bando zilelwa ngamina malezi mujwa mndu njumangu mujwa mndu manashe wangu mujwa mndu bela hangu mimi silelwa unadodo nifanise na mru ukawanyi wande makotolorenge mahadisi mweni kabashari yeda huwe daula yeda huwe mru mshazali yeda huwa pia wani zevokalizi parisio wenge kamna ujua jemunrege leo munifanise na bashari la hawla quwata illa billahi alazim yede yatonga na jabanu leo jenhonese bolerwa ukakangwa ndo uzara bolerwa mto uzara ukawe mtita mwe serikali ya zati we mtiti mimi kemsi we mtiti bolerwa au nimambie hanon sipia nyinyi mujikaza ma defenseur wallahi nyi watiti rano defenseur rawana yabo riwana defenseur wa kweli sisi dokatamba pale wahezela mini dokatazala nzore mweze kuteta do wakati ye maopoza wala wakabanu wenda Faransa ndarenga semali wakanzaja system mroadamu moroni yode wakati sisi rakawana leo kaututsa malapizo de unganzao taratibu nur el fatuhu ya hundreila place ya nzao ya hundreila politiki ya yende usoni kaututsa malapizo banu benge mimi tikauste ya mahakama kauste serikali kamili chadima na ndongo banu leo lizo wakati fanisiwa sawa na bashari miti sawa na bashari la haila quwata illa billah ndio wakati mjovumba bashari mitodore mauradi la haula quwata illa billah lanzim shari shaho le roi kwanza jondrie shari ndendrengwa na ulani ife sanga mwambie bolero akawo mtiti na le roi twere ameshashivokadi kwa asubuhi kutujibu tupara mwa telefoni kutujibu
do pia ntoweze hamu nloni zoro hon nenti jevan tuvumbua abo to control kamimru nlona malezi nlona akili sha tulaka korompewa upande wa heda na desire ababdo kambaki harmo upande wa handa na desire samchidon rohora mikemsi mchidon rohora bezini wallahi billahi ezini inyahangu na minani ini yahangu na minani ezini mimi namlekezane plus hiyo lo mjamkensi yabo mwambe ni ma defenseur amdongona Idrisi Musa yenjamwe zerezo abaherongoa zamdongona sa negociateur yenjamwe zerezo abaherongoa zamdongona Hamada Mbaye yenjamwe zerezo abaherongoa zamdongo waona warongo wao ndaba kwa surongoa warongo wao cha kawaida wa kihao bahi wao de wandu tulaki mongoni mwandu wao ne karja paro zingamanya mndu karja paro kazamrunda abo karja paro fanya kompli ya ukalewo rendera rohore mahakama rita ma problem ya ndongo za mibatso bahimana matulaki wokula usoma hitima engeti somo hitima botulaki shamimi nsine malezi ya kiujinga ya hitima mana ula ujinga hitima ujua kaula urende na ingo ndamrema hitima mukamenzido wana ne mwamala pia yabo yorohombi minjana rohombi helilo sabo tulaki gamhambiyo ukwa infana dosoma hitima swanda hobo tulaki swado na shwaho ngabajoka na problem au uher mazeme diabo tulaki kakwelwe mrum mebo tulaki unambie kaboke msike soma hitima ba kwanza jo wana na shwahangu ukanja mjemto roho hatu nduhe amamedia unambie uone bana banga mingazija bana katima nsisale girila tinjauhara titawa mwensini tibada yambaba hanu chaba hanga mingazija limana na jangazija debo njuwao uke mahakama otsi wajinga wasawa tunde dossier hanu ni dossier mnyanya nrabo njaba desire katula pize serikali njaba desire katina usofa dabu ahi shamimi kemsi utinshangaze hata harmwezi ini botulaki wewe botulaki utinshangaza mwezi ini hata olewa we mumtuje ni mumbuda juu wewe botulaki mumtuje ni mumbuda juu abo utinshangaze hata mwezi ini botulaki olewa nyinyi tijimagine defenseur mtinshangaze hata mwezi ini mimi mrumana mastehi njaharaka njako gari na desire wa Komoro ensimweleze ni mbavi ya historia yangu na desire ili ajiri wakati wa Komoro mwelewe kabani kweli wanruwanu wanunia warende wanru naibahi mimi kemsa mangwede upande wa hangu ate aktu ya kaujai jiri Zikamoro ntipare mwana madesire tamba Kiki na Hashimu na Mwenye Baraka wajihundao harma kongre ngamjoki mwana mkomori msina parti ngamjoki mwana mkomori ntanone kongre hiyo rende nderone kongre zemedia zijabo rongoa ezetabu ikao mwana mkomori nguziono zo azalio hamba ukazetabu na rambe nerjwe solution yeti haramu hambe zetabu hizo emhuwa hedaula yo hamba shanyinyi botulaki kamchuhanza mone mwana mkomori ajebanu yambeze tabu za he Komori ye jabana mbeze tabu za he Komori nyusenda mtia twabia za ho hao au mwede mjerma mala mafia ho hao tidehe lili ya siasa emhuwa hedaula hatamke mwana mkomori yambeze tabu ziundrao ye Komori nerihundra solution ngujojua jeka ngabo tabu kakarja zamba sidungada na desire renda harmele bunjilio bwa Komori ribakar mwede bunjilio hata partir ya 15h tabo desi mimi amina mrumshe na wana wararu wale hapo ilazimani nrantro mjini nende naone wanahangu njwe mbairo toka ilapo masihu rangu bota sina roha mwana madesira nambia ukahendi ambake msikemsi tafadhali baba hanga sijioni no huransi bano hata wende basalima wala taigari uhezaho ngamina mafura ugarini hangu amjobe hambuda juu tambia desire ka ena rende kati problem yodeni yara rohanio moroni desire nguni be hombuda juu renda tabo likodi ya selea haina mruwa heba vungu joelewe hadithi renda tabo likodi ya selea ibidi renge tourner hembuda juu desire mba ukaya
boke msikemsi wokujuha matulaki timabaka esalimina amba edawa yangu da mina waini ela tongoni fodha hamwe rezo sosio lazima ni juha matulaki ebantu laki wenge na ngena rongo hindi hata tongoni la pizza ya tongo ujibua ya tongo fedhe hiwaru amanzo naone na mwishendo so desiraham amanzo na suhudie enyumba matulaki ni filme timabaka odesi tulaki kama zani wangu yekacho hatu tulaki kama zani wangu yekacho hatu joli kama mitijua matulaki shekinga zija kama kwenda joda honi mamru ekakweli ngena hao marude ndalo uzisa yede fikira na itolia desire harmwe kodo ya heda ina tulaki maana ini kodo na mamto pare mahakama ukatulaki na desire wanibido mahakama waila to wapara wafanye suluhu edebaini ekati de helilo yabaka ina oparosia manabo le mahakama kwa torenga desire wamfunge mfano hadisi desire ro ene rajila abo karjahunda le dalao laki unyanya wasamihilane tulaki nguzire dezo yabo tulaki nguzifano ngubalo na mswahafu desire wo firwa emanda munda jamba kayo firwa yakubali au yakanere honje mane mruola voilà am continue hadisi rende harimo mjwa mtute desire par samdum baba amando amuziswa matulaki ndahu ambana mtondo usoni rende hata usoni ho warambia rende par sam na moto yakadukana desire wa hampara ambaye matulaki ndahu ola moto amba katulaki ohao donsini ho semana mmewo uheyo yabo amashongo isho wo manyatulaki desire ba mintu tamanyatulaki ina hali gadorati sedamu rihunduma nyatulaki harima pare yankudi pare ya ajali kardambisa wokafa kakweli kanjarfanya ajali desiramba hindi amba mimi mtutama nyatulaki mtutahamru mohatulaki risihi harima pare ya msiru ilo yabo riparisa watoto waili bani ho wana hangu na wazayani walelao jamdore ndandu makoko bana desire hawauzisa ukaebanu hamatulaki ndahu watoto watohima hamwele garu amba davala watoto watonyongwesha amba davala mempa Dimetri desire hawambala watoto nampashie ridungo mnashongo wa hanyu ola botula galia horengo watoto todunge mnashongo wa hanyu ola botulaki wa uhabala hanyu atarajo habala hanyu rahima ndatini pare rahima atarajola bala hanyu rahima ngarone mwana mswaho mtudola mruhiri ngarimona bala vidomo ni hula huja habala video homoni hula hao huja atajoja bala na msiswacho to garini logarla kana tete bwa komoro watoto wao le obanu wakaya le garli kana tete odingoni bahata joja himilele gari hambana msiswacho to garini haono akatraka ubahizwana na shwahe nesi karda jua kala na swatu laki nesi mgunguri wono karda jua ukala na swatu laki karda jua hata kala wana na swatu laki hata atjama kandirengwa na shwahe kanzandira wau karda ka jua hata kala na shwaho hata tambindrabo botulaki bangofungo tumu ngostwadi kutula usoma hitima omisiruni na ombadua karda ka jua kala na shwaho welewa ruone mwana mtwaho jola ndo habale kamera haja na msiswatu twao garini yora harita so garini desirabo mwangu asibonsi bangu misi sibonsi yehunu hokau hatono mruni mjuo hoda honi hula teleti muhimidia bodi yehunu tamba abandu jala msafara ranzao rangalio hamatulaki bas rinjo garini wakomo rinjo garini sayo rende zatu hata na jojo mjini mtongona tulaki harenge mafoto zinda zivi tena harengene ze video zinda zivi harikandari na swahirendera watsinze harikandandira wa viole harikandandira wa uwe harikandandira wa fire ekamta moto ni mfire jorenge wa hangu kotiza yanga mina ya ekamta mwana ni mtowe roho jotowe wa hangu bati mzanga mumono ya amjuo tozi la ulela mwana
botulaki amtuo tozi la ulela mwana ngwaja ila huzamba botulaki ukangena anaziwana amina wana wararo ni wadelao gamdamna mtadzaha wataje urabaha gamwalelo tikawalele sarangwa tantie confirmer raboini bahi tushinda ato wangu ngambipe banu nahima banu ndrongo banu nsimbude banu nahima banu ndrongo asibabu ndawe botulaki zendongwa nifanyidia nezendabwa nikaza kami mhare polisi jonjili abo ndege sedesuno makufuru tifuiho parce que mimi ngamabweze kweli minga mimwadi olewa mimi ngamimwadi wajuado hatu zinde zelongo ikauzi kama ngoni ndrense serse libona kamwade na uparabo tulaki na hambia kama mimwade shelea baba na mfonga mimwade na para Ben Musa ngamimwade shelea banga mfo na para Idrisi banga mimwade ngamfo na para sa negociateur na para madame Bae na mje mto ushahidi ne mwaba kamsina solution na bala mima mtongo jikaza kanga mara parti gagaga hayasa parti ha magagaga hayasa datizia uhatu ansikinia wanibehabu shini sede traitement ya 3 mois nde mana leona hima banu ndrongo wao nshinda tufana mbahazi chihundu na real changalo wana hangu olewa alafu kama ndam katsuona hizo ukaula mwana nyasira kanda sinayo omuongo tapalao heze mvuza he ya hara na minga mambo serikali ukademana demana njihundao hedini ndo muongo tapalao amambioni se kwele mahakama bonuru elfatu bwazabi amambioni ndo muongo tapalao mimana mserse kabatunda ya tojua rika yabo riwanambana hatatu wanambana abo hata timenasewa hata tirombeswano wanzaya wazazangwa delo abo hata chatamba tunaule deze enkomba yini tinaule deze enkomba ya zalini mpaka rwaswilo bahani rubala hamwe stade malozini honde ukansi bazali sikauninda ele pomwela hangu sihundu wala wandana kaushinda dada minao wasongonhezesha odufini tu rubiri ngarendao mitsono haya kampno nando hamwe parti serse bakatsina mana omungo tapalao ifona bese kweli ukungabanda ntanda ndrehitwa babanda nkazandra wanzona relwa hitwa atawarenge mala mafu harimisa wana bashari yewe jana njaka sawana bashari shalonga mundreda sana bashari bahinga muhambe bolerwa ngamuhambiyo mintu humenase cha wallahi bila hamwe parti serse wemtiti ngamuhambiyo swafu wemtiti bata helunuona banu tidokari aliamani ali abdalago mahakama wala huo wakati kaja jahunu mjini aribwa hitwa hunumderenda nayo amambiyo se kweli aliamani ali abdala wala mmonao ola mderenda nayo hunu mjini wallahi yo hukumu yo parse mahakama ikahusikinia abuga mambiyo nimdo sijua nyondra masafari nini kamde mrendeze na hii nikamla longo hani mwahafa kani kamla jahunu mjini mwajamwe mtabisha karima na hafungwa bude hunu renda nayo yo rifunga welewa yo rifunga kabatata mruhunu aliamani ali abdala wala mahakama president mahakama yakomfanya pitie hunu mjini kabati garwa hibandrovi hunu wanare mmesimwa homagobani ndonrovi bahindrovi awatubisa wale mwaze simwa za hao alafunda tujado ya dorifani savana kwa mahakama hiyo gamina wanama mbaba mzima abo gamambioni bolerwa wanama mbaba mzima abo kwa denda wasoma wajado visa marindi awanda some wajado fanya udaba ifo dunge hadisi alafu kanini gamjini kaofu gamjini kaoswa bahani kanyuma defenseur bahina mdemalale msiuhe be mahakama kaina hoenda hele jilahani mahakama ga joinda henda ula mahakama kwa joinda heze hazao wasoma mahakama kwa jofanya diplomasi watu nde hazini hedi zafanywa na nini ma journalist nyina ndabo ndalashiwa hata madadare ta convocation jairewayo tanke desire hasuime yode manabwa komori mahakama tuni para abuga mambioni ndro mjue desire hasuime heli na jele zamani desire hasuime ukakemsika msiwo tilani mbehembude kemsika msiwo tilani mbehembude mimi na mambia kaya nibehe msuje abo polisi amwiboshe marahaba bo wazingara desire waese parce que desire ya provoquer hadisi desire ya commenter hadisi sa mimi ntoka de batterie hele gari kanga mfungwa magobanda na desire abata le gari la desire na rewali fungwa malali kama inkomba ayo anzabari mazomje musangaze bana balabona daza mboronko henga kati mbongo mwezere zo kemsi criminel kemsi jaw mi criminel nda
mi criminal inda ezini hangu da minani nsi hati banda minani yojokubali ndizo jokubali nenzahe wala mimi mtuamba kimadhara wala mtuamba kiujinga amtuamba heli mrongo wa mana nyinyi de mana mujikaza wa harde bomdo gorega telefoni mwambare ma defenseur alafuka ni ma defenseur nami mimi kemsi tujamba mi de patagoli ya Komori sasa negociateur nge hapa kati johamba kama mimi de patagoli ya Komori harmwezi ya zalini mimi sisumbushia rahanani ma defenseur mlo hapa garambula nao datjalo shangaza mbruma ndensia hatu nambule kama fanya hazi hawe namna bidwa ifani ndatude jamwezerezo ya mandrabu atamamba rabu hata kemsi ula shoma mandadare umjini hanyu dahu umjini hanyu do mjina desire tudiwasa mjalashiwa hata mandadare bwa Komori esirikali ngwa akili ngwa uwezo desire hambilwa eda wa yini ngwirengo wa wete amba ngamwirengo wa miche mana kemsi okatarama problem kemsi na bani mbehembu datu bangu mimi na mambia kanibehemu suje amshukurie mwana madesire bao timnafiki wewe timnafiki bo desire ngamushukurie bao timnafiki change wo mrasa yatokamba yeti panga damna kemsi na nambia redo hamma tulaki aba dorengele ba pia ndi hello mimi changa mshukurie desire no bahanu jihundrao olewa namika muhambe bo desire wallahi nedini rehima banu chumbili ngaru tsaiswa maha mamjuwe yezini intieti ya rohombi ritaiswa mazato makama kwa toriswami chala mretse senema ya hanu na mretse senema ya hanu ni mwambahari ma defenseur ya ndabu wanafiki mimi njoi hadithi ze kweli mimi naishi hadithi ze kweli timrambani kani ma defenseur wanafiki kamtuona mimi naishi hadithi ni juweza jiri Tiomo jamwe zerezo rongowa wakomura kwa ninda rongowe tisiduku he ankiri na hikima Mwenyezi Mungu aniba vanuni ni mvaze kanduru mwezi wa tumu mremeze kufazala mabismila mdombana rabu wakanza ibo wana rondo wauwe desire hanambia ukaya tambilwa ni mru aroha matulaki ekawalala emindu yoroho bonze alafu mbio kemsi ngama njona suhudi enuba matulaki yode nrongo desire anambiayo yakautsonga rende harmele bavu la msuje yode nrongo desire anambia katanambia kango data hemu ya muwe banda jomdunga katanambia kango datowe roho msuje banda jomdunga katanambia kango dafanye baya msuje banda jomdunga anambia mwanzo enda tunjie nyumba ya matulaki yede zendongo bwa Komori ngasina tumu tifungu tumu yede zendongo desire azicharmenia ya ekaleo mahakama waona ukaya vorto jua mahalani desire hambi wasushula mpasho gari ni mribe mahalani rende raune so mahalani watoto wapashia mahakama bango rifunga hao yo haki ya hao bwa Komori mbabu yode konfuna na ushinda na mendrabu eko mahakama waona ukaya ngamtsaho jimba hombuda juu mtujua ho majimba chatende hata mwekarefuri abafureri chihundu moto wokujijimba muhumjua ojo hawa amujua haipashani ubehe emoto hapa shihani be hatende kayongiyo na kosa aburi kubali le kosa rafana maana yule mbaye ndio kubali ukalole le kosa ralifanya harimwele bavu la mtuje dole le kosa rafana Deborambia watoto wapashie waribeha matulaki lode le kosa bwa Komori ndio kubali ukarilifana chanogeza ukarikanzandira wauwe au kanzandira wafirewe ngamjuwabo tulaki ngamjuwabo ma defenseur ukamwambaze kwele mahakama jomandani kana mroho ya mwenzani jelikoe mahakama waelewa o mahakama waelewa uwezo wa hao izandarmeru waelewa uwezo wa hao abona mkerazi bwa Komori hotukufu hanu wallahi nedini mtudambaka yezingiyombi wallahi nedini mtudambaka yezingiyombi mtidohambaka yezingiyombi emara ya Komori de wai yo madui wangazi jo madui mbani muzamba kebani kwa Komori yo madui dotoka uwene mwana mnyawe umsisonga mani shazondrabo kutejone mwanaho wa msisonga mani zonda na ukomo ngwanzo uketajiri wambilaka taharoho witosidia wokonda towe roho ya he mwanaho wonda ngale wa hejirani humtowe roho aibwa komo karambula nao na mreto upeu alafu ni ma defenseur
wallahi billahi wa rasuli ngamambioneze kweli zetumu mazifinga pia miti Mwenyezi Mungu cha wallahi msirathi le kalima la hangu madohamba kar kanzaru watoto wala rikanzaru wafire rikanzaru wa viole rikanzaru fanya wallahi msirathi zetumu danu zila kabata tatu munzima rengwa ngamrao za bure zo pompi muzire mao tanke ngamlembezo zetumu zahanu atosi kunjohufa ngamlembezo zetumu zahanu miti Mwenyezi Mungu miti mtume sangamlembezo zetumu zahanu hizo mutifungo mahunu bomanama bwana mamloya amzilembezo hata usikurjo hufa welewa bana muntabishero yangu kamtujwa titanso wana hangu nsungavi kamtujwa titawe mrumsha hangu nsungavi kamtujwa riende tu welewa mwimahanyi ngamjama zerezo kemsikemsa kanza fanya criminali kemsikemsa kanza uwe mru no arambeze kweli wakati wa sa negociatori wakati wa madam bae wakati wa watu laki wewe wakati wa Idrisi wakati wa hangu wakati wa Ben Musa wala mikoni karitaka hamba nrabo rikaujibu wandu ambao nrabo wale karitaka hamba nrabo karita paro zingara dawa ya nrabo na zingamanya mndu bahari ngari mwengao suhambeze kweli zuraka uona soni mwe daula wale suhambeze kweli zuraka uona soni mwe daula ibanga mono zero kochambeze kweli Sijua kanga mwenga desire mwili chamchinro hore mimi kamsikamsi mchinro hore upande wa desire ne serikali ngachinro hore badesire waye ngamona kadehena usiku yanzao ngurongo usiku atwanza kachurongoa mimi sendongozo zinkansiro ho juu paske kantwa pandabi mimi mujulo harmwe maswa ya niwemana heni banu johenda mujulo mtujikaza ranzima hore ranzinzwani ranzimali ranzimanu ngazita mujula mimi mujula tona mrato shida ya ntore harime masiwa yanu yomane ambe muntu yopunyari olewa mana mimi titomjua nemdetaye hajojulwa hapo mimi mitimruka harimru mabaya miti criminali mitimwizi njaparo fungwa magobani njaparo viole mwana wangu Ivan Leopur kwa leo ndemuni kazenrabo mamekemsi akanza toweroho kemsi akanza viole wan zetu muzahani zo pompi za bure tampaka maudu ntwa kiyama mimi tukajabani mtaiswa maha mahakama mtaiswa maha ya gendarmerie mtaiswa maha ya daula ya Komori watikubali wana wa Komori wadoambia nrabo nelejeshi na dofanya zanketi au kweli hamada zini zafanyishiha mahakama na mdofanya zanketi hamada zini zafanyishiha sikubali mtamwamba nrabo bangar perdeo wana Komori ngar perdeo population ngar perdeo mara ya bidwa himidi asumani azali ngar perdeo ensia hatu ngaida ukaba ma jeunesse ngwa ula wao tubure ngwa fungwa obure fano hadisi na mdunge zanketi za kweli mchidokiri bahari ati akredi ya majanamani hakansa mahiri adam bahari les jeunes défenseurs la fois les jeunes défenseurs yedi rilio wata daula okwati homlio daula wongwa to mara ya hunde mbahindu wale wafikure namna mara ya joye shindu nikamiswiri mwenda mpaso sheitwa shafati huu ukatuni fikiro mahakama uongo fikiri le population ya Komori zetabwa zionao olewa fatihi ngu fikiri le population ya Komori zetabwa onao asumani azali de hedi ile ngu fikiri zetabwa ya Komori bazionao zedizo wafikiro kati tuko ufanyaje atensi hatu ni avance zetabu zini zirohe zenza zini zirohe etabu ya mafura initi jaizidi bani mchuma bani zodizo wafikirio banu ni majindu apeu mana ni majindu apeu zodizo na mambiani ukazalie mwema shwa mzingiza wai bahidani leo jani mkombo weni mambiani kanywandu apeu nikamtufanya siasa hena mwana Mkomori johabana mbaka ngabo problemu kaza ndio johamu mjongo ni mumsunendro bari ma jeune défenseur banatana siba susis ngado doba sima jeune défenseur jokambati jaundo ngado doba rambe sima jeune défenseur e kaba hantu abaka mrejamwe place yangu serse ngoto konifanya ngoto ko renda amrejamwe place yangu serse rudina to desire yo adio yale jaimoro ngamtoko fanya banu de hena mru ngutsahoze nje mazahi ya zurumilia azali batu sisi omungo tapala ngatsahoze nje mazahi tuzurumilia azali pourquoi tudere libeze nje mazahi pourquoi ni le fatwa tudere libeze nje mazahi pourquoi ngono ni matu isumbushia yamnikaneze nje mazahi ko jamba sisi rafanya maha rakaya abo rasumbushia serse yata jengurelewe ya bidir ke bangar law ha unyongo
tasiri darshula majomani rishula majomani na wandu ambao ma defenseur wallahi tiro jomani na mpare polisi jendrenge bo njabade mahakama la njabade polisi dani ma jeune defenseur na mpare polisi jendrenge baba tere jenga mingazija na muipare jendrenge na muipare alafulero ndo bahari kemsi wala mina mastesha bolero ntotose focalizaho wala wewe ukansa mahiri bolero udoniona ondombe swada mnamzaza hangu na kaudaidia asali ndaidia wazali ndaidia serse ukansa mahiro hao dola frito ni na ondombe si wao alafulero mje mboronko mbuhezitswa kamsina hata mbarehema mauna kashe narta desire renskemsi bakemsi wala harilisi shiba wala hakandasi wala hawana mbwana wanu hata kweli katatulwa hazini kweli katapoa hata mna nufta wa mna vero ambabo kemsirenge mna vero uwe zoleze mvu zaho wadofanya sersi njabwa wa hata mba hindu kwa komori sina hata faida na ihundra impapapa ila pia ba gatitula jomani na nrombari ma defenseur na mdima defenda mweze tereza ho hanyu ngwaja ila ligi ya hatungiyo yabo ngwaja ila ze klobungizo yabo ngwaja ila senogo na mdima defense hamwe malaho ya hanyu na mdima defende malaho ya hanyu mrense serikali tranquille mrense mjia ikoni tranquille botula ransom mjia msuje tranquille do la piziwa botula amurete zote na botulaki ngamhambie kweli botulaki ransom mjia msuje tranquille olewa na mamjo hambia kama baba hangu botulaki nge mtujabo dehena usiku nguhuono dehena usiku botulaki mbaba hangu tina mvumba usimu sina humvumba isimu mbaba hangu munyi hunzaya nge mtuje yako botulaki hena kati uswale na nsuri mtuje ngutongo huona au remeze karama hilo ni mbambaza botulaki ne kutumjua hata kaula mbaba hangu wakati na johonesa kama mbaba hangu doi wallahi botulaki ujokaka wallahi billahi botulaki ujokaka wakati na johambia kama mbaba hangu ndoi ningeremo mjua mtuje huo wallahi tawallahi wako murine kana boundrap mbaba hangu ngeremo mjua mtuje wode makadri wala mjua mtuje wode wazee wala mjua mtuje sina humvumbu abana wala titampara mvumbu abana sababu laki wakati na johonesa mzee wangu jarimo mjwa mtuje huo Mwenyezi Mungu na mwenti na mwata haji wallahi ujokaka botulaki abamhambi botulaki kanga mwanzo mimi mtuje bangu kanga mwanzo mimi mtuje ulewa ala fenerve hangu tukajana mambieni kana mresero hombi na mrensi otabishe population ya Komoro ferie indensia hatu lazima rambe zenda honestoenda ulewa jamu nifanya sana bashari wili hindri wile polisi tendrenge dan simbe kufuru yede fasiri abala olewa bolerwa zila kazamba bolerwa zila kazamba kama zonu manque respect jo manque respect lerwa tantu manque respect sang manzon honeste ka de façon de parler son ti pierre hanio salam ojula hanyo ti pia Mwenyezi Mungu namnikeni tumu njema na bahati njema Komori wali inshallah hanza rabbil alamina zetabuzini zirilawe kama dezenti za saya hanza hamu bahati njema fatihu joko fanafe joko hanyonga na he bahati njema fatihu